yuko umuntu bita Gasuku Pastor Claude no bita Bosco Empire nabo bagomba kuba bakurikiranwa n'inzego za RIB. Nabo bari mu bantu basebya abantu bari mu bantu. Iperereza ryarakozwe. Iperereza rero ko rikorwa hari abo rigenda rigaragaza bafite uruhare mu gukwirakwiza ari amafoto. Kwikubitira ngira ngo uzi ko hari hafashwe uwitwa Ishimwe Patrick uzwi nka Pazo. Hakurikiraho Kalisa John uzwi nka Kejo. Hazana Ishimwe François Xavier nawe arafatwa, we rwose we afite n'umwihariko wo gushishikariza abantu ngo bagure ayo mafoto abaca amafaranga. Ubu rero noneho iperereza ryagaragaje ko uzaba kiriho Cyprien Jihad na Kwizera Nestor uzwi nka Papi Nestor, nabo ko bafite uruhare rwo gukwirakwiza aya mashusho ya Yampano. Ni ibintu rero tubona ko abantu basa nkaho bari kugenda babigira umuco, kandi mu by'ukuri ibi bintu ni ibintu bihanwa n'amategeko kandi bigomba gucika. Ibi bintu bireze mu bantu bazwi ku mbuga nkoranyambaga. Ibi bintu bireze muri abo bantu babikoresha, ndetse bamwe babibonyemo akaryo ko kubonamo amafaranga cyangwa se kwamamariramo no kubonamo views. Nkuko mubyumvishe rero, uyu ni umuvugizi wa RIB Dr. Thierry niwe arimo abivuga atangaza ko aya makuru ko yafashe umuntu bita Jihad no bita Papi. Abo bose nabakurikiranweho ibyaha byo gusakaza amakuru cyangwa se video ya Yampano bayigurisha, bakwirakwiza kuvuga ngo mu amafaranga mbahereze video ya Yampano, ndetse bakayikwirakwiza no mu ba diaspora kugira ngo baje kuyicuruza. Aba bose barimo ariko tutibagiwe n'umuntu bita Kizigenza wabo bita Gasuku, nubwo adafatwa ariko nawe ari muri aba bantu bakwirakwiza aya mashusho. Nubwo bibase bagafata wo bita Jihad n'uyo bita Papi, ubwo n'umuntu wa kangahe n'abantu batanu bamaze gutabwa muri yombi, ariko bafashe n'uyo Gasuku ne bakamushiramo akaba wa gatandatu byaba byiza kurushaho, kuko nawe akwirakwiza amashusho y'abandi, akwirakwiza gusebanya n'abantu. Nibyo bintu bisa nkaho bimutunze kugenda asebanya cyane hano ku mbuga nkoranyambaga. Uyu Gasuku ari uyu Jihad, bose ni bamwe mu gukwirakwiza amashusho ndetse no gusebya abantu hano ku mbuga nkoranyambaga. Byose turabigarukaho tubirebere hamwe. Ndongera mwibutsa umuntu wese turakora subscribe hano kuri MLZ TV agomba gukora subscribe, agakora share, like, comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Reka mpe abantu babiri nabo bakenewe kuba batabwa muri yombi, umuntu bita Gasuku, umuntu bita Pastor Claude, umuntu bita Bosco Empire. Bose ko ari batatu nabo barakenewe, ubundi bagataba nk'abantu 8 bakurikiranwe mu gusakaza aya mashusho ya Yampano. Ariko ndongera mbigarukaho kuko na Yampano nawe si umwere, nawe yakagombye kuba akurikiranwa n'aya makosa yagiye akora hano kuri social media. Nawe ari mu bantu babigizemo uruhare. Nkuko bigaragara mu mashusho mwabonye yagiye hanze ya Yampano, ntabwo yararimo, niwe wifashe video, ndetse ayifatisha telefone ye, arayisevinga muri phone. Nkuko mwabyumvise bavuga aganira na sheri we ku bantu barebye video, bamwe ko arimo aganira na sheri bavuga ko ese ubonye iyi video igaragara hanze mu bantu 500 bavuga ko
ati muhereze ya video ya Yampano turebe kuntu imeze tuyirebe byagenda gute. Unyamukobwa yahise amusubiza yuko yahita ahunga igihugu akimuka akava mu Rwanda. Ayo na magambo umufasha wa Yampano yivugiye. Ariko ubu siko biri, ubu uko byagenze namwe muri kubibona abantu mukurikirana amakuru hano kuri social media. Mwino misi wo bita Yampano amaze imisi mike yibereye ahantu bita Igoma, ariyo yibereye. Niyo yibereye nkuko babivuze, yabivuze ukuri aho ngo azatahunga igihugu, ariko nyine ntago byahise biba kukanya. Ubu ariko ari Igoma, niyari ntabwo yagiye kure. Uyu Jihad rero akurikiranweho gusakaza amakuru ndetse no kugurisha amasho y'urukozasoni yafashwe n'umuntu bita Yampano. Harimo n'uwo bita Puzzle, hakabamo n'uyu bita Papi, ndetse n'uwo bita n'abantu benshi bagiye bakurikiranweho ibi byaha, abantu basaga 5 bafunzwe. Ariko uyu Papi n'uyu Jihad ntabwo barakorerwa dosiye ngo bajanwe mu rukiko nkuko ba Puzzle nawe urabizi ko yakorewe dosiye akaba ari mu rukiko, akaba ategereje ibihano, nkuko bivugwa yuko ashobora gufungwa hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7, ndetse agatanga n'ihazabu yo gusebya ikiremwa muntu. Ariko ibintu ntago ariko biri. Ndetse ngiye ndongera mvuga yuko umuntu bita Gasuku, Pastor Claude, no bita Bosco Empire nabo bagomba kuba bakurikiranwa n'inzego za RIB. Nabo bari mu bantu basebya abantu bari mu bantu bakandi bakurikiranweho nabo gukwirakwiza video, nabo barimo bazigurisha. Aba bantu nabo mubitondere nabo. Ariko turashaka kumenya ngo uyu muntu bita Gasuku we niki, Gasuku niki, nawe kagomba gukurikiranwa hano kuri RIB. Uyu Gasuku nawe agenda agarukwaho n'abantu benshi, harimo nk'umuntu bita Papa Cangwe. Niho yavuze yuko mu mwaka wa 2020 aribwo yamuhamagaye kuri phone akamubwira ngo afite video ye ari hamwe na sheri we, video iteye isoni ya sheri we koko natamuha amadolari 100 agomba kuyishira hanze. Ibyo ni ibintu byivugiwe na Papa Cangwe. Karo yahise amwangira kubera ayo makosa agenda akora yibasira abantu, abaka amafaranga kugira ngo amushire hanze. Papa Cangwe niko yavuze ati icyo gihe nta mafaranga nari mfite, nibwo nari nkizamuka nta mafaranga ndabona, birangira byanze. Aribwo Gasuku yahise ashira iyo video hanze, avuga yuko ari Papa Cangwe ayimwoherereje ngo ayishire hanze, ndetse amuha n'amafaranga amwinginga kugira ngo iyi video ayishire ku mbuga nkoranyambaga ngo bayirebe. Kandi siko byari biri, nuko Gasuku bari bamwinyuma amafaranga nkuko yari yifuza guhabwa amadolari asaga 100. Mubumva namwe amafaranga arimo kugira ngo adashira hanze iyi video. Ongera nibaza nkavuga ati se uyu muntu bita Gasuku we ashinzwe iki hano mu gihugu cy'u Rwanda? Ese kuba adatabwa muri yombi nuko atari hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa yari umutse ntago gikorera mu Rwanda? Nanjye ibintu bikansha nkibaza ko ikibitera byose. Gasuku nawe ari mu bantu bibasira urubyiruko ndetse n'abandi hano ku mbuga nkoranyambaga. Tukibaza niba uyu Gasuku yaba atakibarizwa no mu gihugu cy'u Rwanda, kuba ataratabwa muri yombi n'amakosa agenda akorera hano ku mbuga nkoranyambaga, agenda tukabantu yibasira abantu, asohora ama video y'abantu
agenda ayakwirakwiza. N'uyu muntu bita Pastor Claude nawe akenewe mu nzego za RIB ko yatabwa muri yombi. Nawe ari mu bantu bagenda bagurisha izi video bazihereza aba diaspora ngo bagende bazikoremo akazi bayishakemo amafaranga. No bita Bosco Impaya bose uko ari batatu bakiri kwidegembya hano hanze barakeneye ko batabwa muri yombi. Ubundi nibo bari mu bantu bagenda bagurisha aya mashusho. Ni video ya Yampano. Video ya Yampano yagiye ica ibintu hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze nkuko bigaragara bagiye bazigurisha hanze. Bagenda bakora group ya WhatsApp bakagenda bazishiramo bavuga ati umuntu ufite amafaranga na yampe muhereze video ya Yampano ubundi aje kwicururiza. Nkuko ibyo bintu byageze no hanze bagenda izi video bazigurisha mu bihugu byo hanze kugira ngo bazibonemo amafaranga. Ibi nibyo Dr. Murangira Thierry umuvugizi wa RIB wabivuze yuko aba bantu ko ari babiri wo bita Jihad n'uyu bita Papi bose batawe muri yombi ku tariki ya 26 z'ukwezi kwa 11. Ubwo murabyumva nejo nimugoroba mu masaha shira saa 2 z'ijoro nibwo batawe muri yombi. Ubu bakaba baraye muri gereza bakurikiranweho ibyaha byo gukwirakwiza amashusho ya Yampano ndetse banashakamo amafaranga bashaka kugurisha izi video kugira ngo bibonere views bibonera amafaranga ndetse banamamare. Nubwo na Yampano nawe yamamare kuri iyi video akamenyekana cyane kandi iyi video ariyo wayifashe nawe yarakwiye ibihano. Yarakwiye ibihano nate kuba yidegembya hanze nk'ubu yibereye nk'uko yabivuze yuko yahita ava mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'ubu yibereye Igoma niyo ya ari ariko nawe yarakwiye ibihano kuko iyi video ne wayifashe nta muntu wagiye ngo amufatiye video atabishaka. Niwe wifashe video arayisakaza. Nubwo uyu muntu bita Pazo Ishimwe Patrick ari wayifashe akayishira hanze kuko babanaga bari inshuti babana ndetse no muri ghetto.